Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Tayari n'urugamba rukomeje mu bice bitandukanye. Warikare FDNB yasabwe umusaza kugira ngo ujye gufasha FARDC urugamba rukomeye ruri kwabera, bitangazwa ko izasarambwe zikomeje gahunda ikomeye yo kwigarura ibindi bice. Turinjiro tubabwire ibiriko biragenda biba, turebe ibiriko biragenda bitegurwa, turaza kandi no kubabwira bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara muri Minembwe. Biravugwa kandi biremezwa ko naho harungitswe abasirikare benshi. FDNB iri mu burakari bwinshi. Umutamaraza kutubwira ko operasiyo ikozwe n'igisirikare cya FARDC itunguye bose. Ni operasiyo ikore mu misozi y'Iminembwe, aho igisirikare cya FARDC gifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi ku modoka zidasanzwe zamaze kuzanwa ku mirongo y'imwe ku rugamba ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Biravuga yuko rero deployment zakozwe guhera ku munsi w'ejo mu misozi yahariya muri Minembwe, by'umwihariko bya imodoka bya Muzinga twabonye bizamuka ku muhanda Gatumba byerekeza mu bice byinshi bitandukanye hari azaka. Turabyumva mu buryo bw'iramvuye, turaba kantu ku kandi biriko biragenda bibata. Yari n'urugamba rukomeye kandi muri Warikare turaza kubabwira ko bihagaze gute. Tuvugana FARDC ngiye gukoresha indege ziri mu bwoko bwa drone CH4 ndetse kandi bikavuga yuko ibi FARDC bikoze mu misozi y'Warikare. Ni nyuma yuko umutwe w'amama nabyo turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye, turaba kantu ku kandi biriko biragenda biba ndetse n'imyiteguro ikomeye komeje kugenda ikorwa mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Tayari turaza kandi kujya no muri teritwari ya Rucuru tubabwira ibiri kugenda bihabera, aho bitangazwa ndetse bikanemezwa ko kuri uyu munsi teritwari ya Rushuru hashobora kuza kugaragaramo imirwano idasanzwe, cyane cyane imisozi yo muri teritwari ya Rushuru twavuga yuko igeraniwe cyangwa se ishobora kuza gukomererwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Imisozi ya Rushuru ahitwa Kanyamondo biravugwa yuko icyitwa mu Wazalendo, mu misozi ahitwa Zampunga, mu misozi turabyumva mu buryo bw'iramvuye, turaba ibiri kugenda bibera muri ibi bice. Turaza kandi kujya no muri teritwari ya Rubero tubabwire ko ibintu bishobora kuzamba ndetse kandi ibintu bishobora kuza gukomera cyane mu misozi y'Rubero. Ubu FARDC ikomeje kwatangatanga uduce twinshi dutandukanye twano muri Rubero dusa naho tugiraniwe cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho butandukanye n'ubwo twabonagamo, kuko nk'ubu nyuma yuko uyu mutwe ufashe imisozi ya Masereke, uyu mutwe ugafata imisozi itandukanye yo muri Rubero, ubu FARDC biravuga yuko kandi n'urugamba rukomeye kandi rukomeje. Turaza kuzumva mu buryo bw'iramvuye, mu gihe kandi situation iri Bukavu ndetse na Warungu nayo itameze neza. Bimeze gute? Dushobora kubona intambara itoroshye mu mujyi wa Bukavu dukurikije buryo ki imbaraga igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha mu buryo budasubirwaho kandi budasanzwe. Ni imbaraga zidasanzwe rero umujyi wa Bukavu ukomeje kugenda usatirwa n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Turabyumva nabyo mu buryo bw'iramvuye, turaba ibiri kugenda bitegurwa. Turaza kandi kurabira hamwe ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda bigaragara mu gisoda cya FARDC. Turaza kubabwira ko hari inkuru ya bice bigacika ku mbuga ngurukana bumenyi. Nuwasohoye save the date, uyu n'umusirikare wa FARDC yambaye impuzankano cyangwa se impuzu z'igisirikare cya FARDC, ibyazamuye amarangamutima y'abatari bake ndetse bivugwa ko kuri ubu ari guhamagazwa kugira ngo atange ibisobanuro. Turaza nabyo kubiteraho ijisho, turaba biri kugenda biba. Turaza kandi kubabwira imirwano iri kubica bigacika hagati y'ababembe n'andi moko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Turinjiro turaba biri kugenda biba. Turaza kandi kubabwira ko abantu 9 biciwe mu gace kamwe ka teritwari ya Rucuru, ari naho tugiye kuhera amakuru yacu. Tukabanza tugahera kuri inkuru y'agahinda yuzuye ishavu ndetse n'imibabaro, tukareba uko byagenze ndetse n'icyo societe civile iri gusaba inzego za leta. Abanywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru arabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu
bukungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu mu buryo bw'iramvuye turabe ibiri kugenda bigaragara. Duhere rero muri ibi bice bizo muri Rucuru. Akandi tubasabe rero uwo dukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone kugira ngo ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha. Reka dutangure inkuru yacu mu buryo bw'iramvuye. Ndakubwira ko abantu 9 barimo umwana w'umukobwa biciwe mu gace ka Bishusha gaherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo mu ijoro ryo kwa mbere kira kuwa kabiri ku igenekerezo rya 28 Gitugutu 2025 nibwo bizamenyekanye ko bari abantu 9 bishwe. Abishwe nkuko amakuru aturuka mwabiri abice bavuga ko barimo uwitwa Johnny Semanza, Johnny Sebastian Ndagije, Ponsi Maniriho, Kabuya Ndacomboye, Benjamin Munyagishari, Bimenya Kanyanza w'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka iri hagati y'ine ndetse n'itanu. Sibye abo bishwe hari n'undi mwana w'umuhungu wakomerekejwe bikabije. Abarwanyi muri Wazarendo barashinjwa kuba inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi, ni mu gihe bakunze kwibasira imihana ituwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakunze kwibasirwa bakagirirwa nabi. Ni ibikorwa bimaze gukorerwa mu bice byinshi bitandukanye byo muri teritwari ya Rucuru, Masi, Rubero n'ahandi. Usibye rero Kivu ya Ruguru bikaba bivugwa ko bizanakozwe mu bice bya teritwari ya Warungu, Fizi, Mwenga, Minembwe n'ahandi hatandukanye. Reka duhite twakira umutama nawe tubwire mu buryo bw'iramvuye situation iri muri teritwari ya Rucuru, aho benshi bakomeje gutabariza imiryango y'abahari bakavuga ko ibiri kugenda ndetse n'ukomeje kugenda bikorwa hatagize igikorwa ngo amagara y'abariyo batabarwe bizaza kuba bibi cyane. Rucuru byifashe gute? Kuri uyu munsi teritwari ya Rucuru hashobora kuza kugaragaramo imirwano idasanzwe cyane cyane imisozi yo muri teritwari ya Rucuru twavuga yuko igeraniwe cyangwa se ishobora kuza gukomererwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Imisozi ya Rucuru ahitwa Kanyamondo biravugwa yuko ikitwa mu Wazarendo, mu misozi ahitwa za Mpunga, mu misozi yahitwa za Busagiri utibagiye Kivugira no mu misozi ahitwa za Kisaro. Iyi misozi yose biravuganitse kandi biremezwa yuko iyi misozi ikitwa mu Wazarendo ngo arimo mwinshi cyane. Bikavuga yuko rero ngo uyu mutwe unagowe cyane bikomeye cyane no guhora ukora ikitwa imikwabu ikomeye cyane mu bice bakeka yuko birimo Abawazarendo n'aba FDLR, kuko bari kuvuga yuko ibintu bishobora kuza kubakomerana cyane, kuko igihande cy'igisirikare cya FARDC ngo bamaze kubaka uburyo bwabo cyane cyane bushingiye kwegera uduce twinshi dutandukanye twano muri teritwari ya Rucuru ndetse kandi na teritwari ya Masisi. Ubona yuko situation ikomeje kugenda iba hatari sana ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bigorana uko munsi ugenda uzaza undi, bikomeje kugenda bigorana. Rero uduce twinshi dukomeje kugenda twatakwa n'ikitwa uruhande rw'igisirikare cya FARDC, ariko nanone bikavuga yuko uretse kuba Abawazarendo bari kuvuga yuko aka kanya barimo mu misozi y'Urucuru si uyu mwanya gusa, ahubwo biravuga yuko Abawazarendo bamaze igihe kirekire bari muri bino bice bya Rucuru cyane cyane. Njyaho nagiye mbasangiza yuko iriya misozi yegereye ahitwa hariya mu misozi yegereye za Kinyambuho, mu misozi yegereye za Kagera, za Nyakakoma, aho hose ngo ikitwa mu Wazarendo arimo. Akana nayo mpamvu FARDC by'umwihariko ma 23 yagize ubwoba ikaba yatangiye kuzana imisada y'abasirikare bari kuva hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Kongo berekezwa za Kinyambuho ndetse n'ahitwa Kagera kujya gucunga umutekano w'abiriya bice mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, aho ubona yuko ibintu bitoroshye ndetse kandi bikomeje kuba bibi cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ngayo ngukorere reka duhite tujya kubijyanye n'indege, aho hamenyekanye impamvu FARDC kuri ubu ikomeje gukoresha indege mu bikorwa bikomeye. Umutwe wa FUS ukomeje gushinja ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo kurasa mu duce tugenzurwa n'uyu mutwe hakoreshejwe indege za CH4 kuwa kabiri ku igenekerezo rya 28 Gitugutu 2025. Umuvugizi wa AFC Bwana Laurence Kanyuka yatangaje ko mu masaha ya saa 9 z'igicuku ingabo za leta zakoresheje drone zirasa mu duce dutuwe cyane n'abaturage mu bice bya Kibati, Bibwe, Nyabyondo, Bukombo no mu nkengero zatwo. Ibitero byo kuwa kabiri byakurikiranaga ibindi byinshi FARDC n'imitwe yifasha ku rugamba bamaze igihe bagaba kuri AFC by'umwihariko mu bice by'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bice bya teritwari ya Masisi no muri Kivu y'Amajyaruguru yose muri rusange.
Kinshasa ikomeje kurasa kuri ya mutwe w'inyeshyamba mu gihe impande zombi zikomeje ibiganiro zahurijwemo n'ubwami bwa Katari. Amakuru aravuga ko Kinshasa yakajije ibitero kuri M23 mu rwego rwo kubuza ingabo z'umutwe kwinjira mu bindi bice bihana imbibi na Kivu y'Amajyaruguru bamaze kwigarurira hafi ya yose. Umujyi wa Uvira, inyeshyamba za General Sultani Makenga zimaze iminsi zifite gahunda yo kwigarurira n'ingenzi cyane kuri Kinshasa, kuko mu gihe zaba ziwufashe zahita bizicira inzira yo kwigarurira urugamba rw'intara ya Tanganyika, mu gihe teritwari ya Walikare ari amarembo yo kwinjira kwa M23 mu ntara ya Chopo, by'umwihariko mu gisagara cya Kisangani. Bikaba rero biherereye mu byago bikomeye mu gihe intara ya Chopo yaba yinjiyemo na M23. Muri iki gihe FARDC iri kwifashisha izi ndege kugira ngo ibashe gukumira uyu mutwe. Amakuru kandi akomeza avuga ko ingabo za Kinshasa zifite ubwoba bw'uko M23 yanagera mu ntara ya Maniema, dore ko uyu mutwe nawo bivugwa ko ufite iyi gahunda yo kuba wagurungikayo ingabo nyinshi zigera ku 20,000. Bivugwa ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buteganya gukaza ibitero byo mu kirere ko M23 mu minsi iri imbere, bijyanye no kuba bufite impungenge z'uko uriya mutwe nawo ukomeje kongera ingabo ku mirongo yose y'urugamba ndetse mu birindiro biri mu duce ugenzura. Ni M23 ku ruhande rwayo nayo ifite gahunda yo kwigarura uduce dushya, by'umwihariko imijyi ya Pinga na Walikare nkuko biriko biragenda bigaragara. Reka twumve rero Mutama n'ubundi akomeza tubwira by'umwihariko situation ihari mu bice byo muri Minembwe, bitangazwa ko igisirikare cy'u Burundi nacyo cyari Karungu gikomeje gukora ibikorwa bidasanzwe. Reka rero twumve ibiriko birakorwa n'iki gisirikare, bitangazwa ko cyemeye ndetse cyahawe itegeko rikomeye ryo kurwana mu buryo bushoboka bwose kugira ngo babashe kuba bakomeza kwihagarara. Operasiyo ikozwe n'igisirikare cya FARDC itunguye bose ni operasiyo ikore mu misozi y'Iminembwe, aho igisirikare cya FARDC gifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi ku modoka zidasanzwe zamaze kuzanwa ku mirongo y'imwe ku rugamba ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Biravuga yuko rero deployment zakozwe guhera ku munsi w'ejo mu misozi yahariya muri Minembwe, by'umwihariko bya imodoka bya Muzinga twabonye bizamuka ku muhanda Gatumba byerekeza mu bice byinshi bitandukanye hari za Kamombo mu misozi itandukanye igira hitwa za Rwerera na Murembe. Biravuga ndetse kandi biremezwa yuko umutwe wa 23 bawugabyo igitero mu gasozi kitwa Ngomeyano, igisirikare cya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi baturutse ahitwa Kapanga, Nemba ndetse n'ahitwa Milanga mu byerekezo biri hafi na Mwenga. Bikavuga yuko kandi ibi biri buze guteza ikibazo gikomeye nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda kigaragaza yuko kitari buze gutuza habe na gatoya. Ibi bibaye nyuma yuko FARDC ikomeje kugenda irwana urugamba rutoroshye ku basirikare bari gukura mu misozi yegereza Fizi ahitwa za Mukanga, Kisanga, Karemberembe, Rurimba, utibagiye Kalonda, Kibuyu, Nguru, Kiguru ndetse n'ahitwa Mambwe. Biragaragara yuko kandi urugamba rwabaye ihurizo kuko imisozi yegereye ahitwa za Marimungu, Kikika, ahitwa za Mwanamuke, Takarama n'ahitwa za Kibungwe, FARDC ikomeje kugenda izana imisada y'abasirikare benshi cyane, kandi bikanavuga yuko ibi bitero FARDC iri kugaba ikoresheje izi ndege z'intambara ndetse kandi n'ibi modoka bya Muzinga. Ni ibimodoka bivuga yuko bifite ubushobozi bwo kwambuka bwo kuzamuka imisozi ndetse kandi no kumanuka imisozi, kandi bikavuga yuko ibi bimodoka byazanywe n'igisirikare cy'u Burundi gifitemo ubushobozi bwo kuba bikavarinze abasirikare bashobora kuba bari kurasa mu buryo budasanzwe ndetse kandi budasubirwaho. Bikanavuga yuko kandi ibi modoka bifite ubuhanga bw'uko nibuza bifite ubudahangarwa bwo kuba umwanzi atabasha gukoresha icyitwa CCTV cameras n'ibindi bikoresho bitandukanye ngo amenye aho umwanzi aherereye. Nivuga yuko rero igisirikare cy'u Burundi cyabikoresheje nyuma yo kubona yuko uruhande rw'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho ngo bagomba kugabwaho ibitero mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho mu gihe gitoya. Ngayo nguko rero mbere yuko turi buze kujya muri situation y'ibiri kubera muri Warungu, ni munyemere turebe bijyanye n'inkuru iri kuvugwa ku musirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wagaragaye isohora save the date yambaye impuzankano z'igisirikare. Bikaba rero bivuga ko izi mpuzu yambaye zazamuye ikibazo gikomeye. Hari kuwa gatanu ku igenekerezo rya 24 Gitugutu 2025 nibwo Ajida Sara Ebabi Abanjara yatawe muri yombe mbere yo gushyikirizwa ubushinjacyaha bw'igisirikare.
kuwa kabiri ku igenekerezo rya 28 Gitugutu ubushinjacyaha bwamusabiye imyaka 10 y'igifungo bamushinja kugaragaza imyitwarire inyuranyije n'amahame ngengamyitwarire akwiye kuranga ingabo za Kongo Kinshasa. Ni nyuma yo gushyira ku rubuga rwa TikTok amafoto n'amashusho amugaragaza aho berana n'umukunzi we biteguraga kurushinga mu mpera z'iyindwi nka aho basohoye ikizwe nka Save the Date. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu ku igenekerezo rya 29 Gitugutu aribwo ubutabera bwa gisirikare bufata umwanzuro kuri uru rubanza uriya musirikare aregwamo nkuko biriko biragenda bigaragara. Hagati aho itabwa muri yombi rya Ebaba ryakurikiye impaka ndende mu banyekongo bibaza impamvu yafunzwe mu gihe hari bamwe mu bajenerali bo mu ngabo z'iki gihugu bahagaritswe cyane, harimo generali Majoro Chibangu bakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bakora ibidakwiye ndetse ntibabiryozwe. Akaba rero ari ibikomeje kugenda bizibazwa. Reka duhite tujya muri teritwari ya Warungu turebe biri kugenda bivugwa bijyanye n'imyiteguro ikomeye, aho rero bitangazwa ko bitameze neza. Dushobora kubona intambara itoroshye mu mujyi wa Bukavu dukurikije buryo ki imbaraga igisirikare cy'u Burundi kiri gukoresha mu buryo budasubirwaho kandi budasanzwe. Ni imbaraga zidasanzwe rero umujyi wa Bukavu ukomeje kugenda usatirwa n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, kandi ibintu ubona yuko biri gukorwa umunsi ku munsi ndetse kandi ni segonda ku segonda muri rusange. Ni igisirikare rero cy'u Burundi kiri gusatira imisozi y'Bukavu, cyane cyane imisozi navuga yuko yegereye hariya za Uvira, iriya misozi yegereye ahitwa za Kiriba, iriya misozi igana za Murenge. Twabonye imirongo y'abasirikare Barundi bari kwerekeza ahitwa hafi za Remera, Sanje ndetse n'utundi duce dutandukanye. Bikanavuga ko kandi imisada ku ikubitiro yahise ishyitswa mu misozi yegereye ahitwa za Nyangezi n'abasirikare b'Abarundi baturutse hariya mu bice bya Warungu berekeza ahitwa bava ahitwa za Tubimbi, bava ahitwa za Isingo na Rubimbi na Musheni berekeza mu misozi yegereye Inyangezi, aho bivuga yuko aha rero Inyangezi ariho igisirikare cy'u Burundi kiri gushakisha, kuko bo baravuga bati mu gihe twa turi gukontorora Izege, Kamisimbi, Bugobe, Nyangezi n'iriya misozi yindi itandukanye ya hano muri Bukavu bishobora gutanga umusaruro ku rwego rudasanzwe kandi rudasubirwaho muri no misozi ya hano mu mujyi wa Bukavu. Bukavu rero urabona yuko igeraniwe FRDC n'igisirikare cy'u Burundi, cyane cyane urabona yuko bari kuhashaka ndetse kandi bari kuvuga bati twebwe mu gihe twa tudeployinze abasirikare benshi mu misozi yegira ahitwa za Musonjo, mu misozi yegira ahitwa Imurenge, Sanje ndetse na Remera, tugafatira misozi ya Ruberizi, tugafata iriya misozi ya za Kabumenge, Ruburure n'ahandi hatandukanye, biradufasha gufata ibindi bice bitandukanye. Ni igisirikare cy'u Burundi kandi n'igisirikare cya FARDC ubona yuko bari kwataka utu duce rero mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, kandi bakaba bari kubikora buri segonda ndetse kandi na buri munota ukurikije buryo ki urugamba ruhagaze. Situation ni hatari muri rusange. Reka duhite dukomereza no mu bundi mu bice bya Warikare ho bihagaze gute? Vugana FRDC ngiye gukoresha indege ziri mu bwoko bwa drone CH4 ndetse kandi bikavuga yuko ibi FRDC bikoze mu misozi iwarikare. Ni nyuma yuko umutwe wa 23 wari watangiye kwinjira mu misozi yahitwa Busisi ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye, bikaza gutera inkeke uruhande rw'igisirikare cya FRDC, bikaza no gutuma n'ubundi FRDC yongera kugira gutya kugaba ibitero mu misozi yahariya muri Warikare, cyane ikoresheje drone ziri mu bwoko bwa kamikaze cyangwa se CH4 nk'uko biri kuvugwa, kandi bikavuga yuko ibi byakozwe nyuma yuko uyu mutwe wari watangiye kwinjira mu misozi yegereye Kasindi hafi y'iriya mihanda route nationale 521 ndetse kandi n'ahitwa za Musenge. Ibi rero biri gukorwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni urugamba rero ubona yuko FRDC ikomeje kugenda irwana ikoresheje izi drone ndetse kandi bikanagaragara yuko izi drone ziri guteza akaga gakomeye mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije buryo ki operation ziri kugenda mu bice byinshi ndetse kandi no mu byiciro byinshi bitandukanye. Ubu rero ku ikubitiro FRDC nyuma yuko yongeye kuzamura indege ziri mu bwoko bwa drone guhera ku munsi w'ejo aka kanya turi kuvugana, uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 imisada y'abasirikare bavaga muri teritwari ya Masisi berekeza Imweso mu byerekezo biri hafi na za Kishanga. Ubu FRDC biragaragara yuko
yamaze kugira gutya isa naho ikanga uyu mutwe deployment wakoraga mu byerekezo bya hariya za Mweso uzamura abasirikare muri byerekezo bigana hafi na za Kibati. Ubu iyi misada y'abasirikare igisirikare cya FARDC cyamaze kwihagarika kuko uyu mutwe watewe ubwoba bukomeye nuko FARDC ikomeje kugenda isatira imisozi myinshi itandukanye cyane. Navuga yuko iri strategique uyu mutwe wari wamaze kwigarurira ya hano muri Warikare. Situation rero ni hatari, biranavuga yuko iri misozi ya Muriri n'utundi duce dutandukanye nyuma yuko FARDC ikomeje kugenda ikoresha drone. Biravuga yuko uyu mutwe wamaze kugira gutya usa naho uhahunga kugira ngo urebe yuko utaza kwisanga watakaje abasirikare benshi. Si imisozi ya Muriri, Byungu ndetse n'ahitwa Noto gusa, ahubwo n'udusozi turimo Miyanga ndetse n'ahitwa za Kalonge, aho sema 20 yabaye nisubira inyuma yegera ira misozi igana hafi na za Kibati. Birumvikana yuko imisozi ya Rimangi ndetse n'ahitwa Kibowa na Nsindo bamaze kuhikura nyuma yo kubona yuko urugamba rutari buze kuborohera. Reka duhite dukomeza tujye i Rubero bimeze gute? Ibintu bishobora kuzamba ndetse kandi ibintu bishobora kuza gukomera cyane mu misozi i Rubero. Ubu FARDC ikomeje kwatangatanga uduce twinshi dutandukanye twano muri Rubero dusa naho tugiraniwe cyane mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho butandukanye n'ubwo twabonagamo, kuko nk'ubu nyuma yuko uyu mutwe ufashe imisozi ya Masereke, uyu mutwe ugafata imisozi itandukanye yo muri Rubero, ubu FARDC biravuga yuko kandi yamaze gutangatanga imihanda yegereye Rubero Musenene, cyane ino mihanda yerekeza i Butembo. Cyane ni imisozi yegereye ahitwa Cyondo, Karengeya, Busese, Katwa, Katiri, Mboru, Bobangwa, imisozi ya Kamukahere, Kimburu, Balonge, Masumo, Kabakari. Iyi misozi biravuga yuko FARDC ishobora kuba yamaze kwishingamo amatako. Ibi bibaye nyuma yuko FARDC hari abasirikare benshi cyane imisada yari imaze iminsi iri gukura ahitwa za Butuhe, Mokeri, Marepe, Kivira, Sindani ndetse kandi no mu tundi duce dutandukanye twariye muri Butembo. Ubu bivuga ndetse kandi byemezwe yuko ibi FARDC iri kubikora mu buryo budasanzwe bwo kwirwanaho kugira ngo ibone ryo ki ihangana n'uruhande rw'umutwe wa M23. Situation rero ni hatari. Ubu umuhanda Rubero Musenene igisirikare cya FARDC cyamaze kuwugeramo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, kandi gahunda bafite no kwataka ndetse kandi ngo no kubabaza bikomeye uruhande rw'umutwe w'icyama kinare zasarambwe ngo mu buryo budasanzwe. Ibi bibaye nyuma yuko uyu mutwe uri kohereza ibikoresho byinshi uri kubikura ahitwa za hari za Kishambiro mu misozi za Rimbongo, ibikoresho byinshi babyerekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Robango na Kasinga. Birumvikana basatira imisozi ya Masereke bamaze iminsi bigarurira. Urabona yuko situation iri hatari, intambara isa naho yongeye guhinduka ndetse kandi ibintu bisa naho byongeye kumera cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho hakurikijwe uburyo ki urugamba ruri kwitegurwa ndetse kandi n'uburyo urugamba ruhagaze mu misozi myinshi itandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu byahinduye isura kuko iyo misozi yose itangatanzwe n'umuhanda Rubero Musenene cyangwa se umuhanda uva Rubero werekeza i Butembo, cyane ibice bya Kabakari, ibisozi ya Mukama, utibagiye imisozi ya Ngereza na Karengeya. FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bamaze kwishikamo ndetse kandi urabona yuko barakari urugamba. Binavuga yuko ari n'abacancuro bari gutegurwa bari hariya hafi ikibuga cy'indege cya Butembo bagiye kwerekezwa hano muri Rubero. Ubona yuko rero ibintu bitari buze koroha na gatoya cyane muri teritwari ya Masisi nyine muri ibi bice. Umuntu yavuga yuko mu by'ukuri biri strategique cyane ugereranyije nuko situation imeze. Ibironi biri kubera mwabiriya bice. Andi makuru hari nuko umuryango w'abibumbye wagaragaje impungenge ko ibitero byo mu kirere bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage no kongera uburakari mu miryango y'abaturage. Nubwo ibiganiro byaduha bigikomeje, ibikorwa bya gisirikare ku butaka biragenda bituruka mu bice bitandukanye byiyongera. Kuko rero bigenda bigaragara abaturage bari kugira ibyago bikomeye. Kuri ubu iyo urebye rero uburyo intambara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro ya Kongo iri gufata indi sura, biragaragaza ko hari la guerre de terrorisme generation, intambara ishingiye ku ikoranabuhanga igeze mu kindi cyiciro. FARDC iri gukoresha drone CH ndetse na Wing Long 2, mu gihe M23 nayo ifite système de barrage électronique ndetse bakaba bafite na jamming guca, ndetse bikaba bishobora kuza gutuma urugamba rukomera. Nkuko rero abatamba bakomeza kugenda bitubwira, hari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ihungabana ry'umutekano no mu bindi bice. Reka umutama tubwire no muri Uvira uko bihagaze kugeza ubu ngubu, aho bitangazwa ko naho iyangirika ry'umutekano riri kugenda ryigaragaza.
Imisozi itandukanye ya hano muri Bukavu intare zasarambwe cyangwa M23 ikomeje kwa deployinga icyitwa umusirikare udasanzwe. Ibi byose biri gukorwa nyuma y'uko FARDC yamaze gutangaza ndetse kandi iri kugaragaza imbaraga zidasanzwe z'uko ishaka gukuramo umujyi wa Bukavu ku buryo n'ubundi ngo byayifasha gutangatanga uno mutwe wa M23 kugira ngo uyu mutwe wa M23 udakomeza kongera ingufu werekeza mu misozi yahariya hafi n'imisozi yegereye ahitwa muri Uvira. Ubu rero mukiri kugaragara biravuga yuko ira misozi yegereza Runingo, imisozi ya za Rungutu, imisozi ya za Kijija, imisozi ya za Kingwengwe, Kihande, aha hose FARDC iri kuhazana abasirikare. Ukabona yuko kandi ibi byose biri gukorwa uko umunsi ugenda uzaza undi buri segonda buri munota. Ibi rero biri gutanga icyitwa biri gutanga cyangwa biri guca amarenga yuko imirwano ishobora kuba yasatira iriya misozi ya Bukavu nk'uko amakuru ari guturuka biriya bice, kuko uruhande rwa FARDC niyo batangiye kudipurenga imisozi ya Rungutu, Sanje, Ruberize hafi y'umuhanda w'Insonari 5. Uyu mutwe nawo ukaba wamaze kudipurenga abasirikare za Kamanyora, za Bugarama, imisozi y'Inyangezi. Ibitero bya Wazalendo bikaba bikomeje kugenda byongera. Nk'ubu hari operasiyo bivuga yabereye Kamisimbi yaje kubaho hagati ku mirwano yasakiranyije Wazalendo n'umutwe wa M23. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwumvishe ibyabereye Musheni. Ubu rero aka kanya turi kubona ku ruhande ku ruhande rwa FARDC no ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe. Buri ruhande rwose ruri gutegura imirwano kandi ubona yuko imirwano ishobora kuza gukomeretsa kandi igahindura isura, koko niba buri ruhande ubona rukomeje kuryamira amajanja mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije uburyo ki ibintu biri gutegurwa cyangwa se ukurikije uburyo ki biri gutegura kuri ruhande Uvira. Byo navuga yuko FARDC gukora uburyo ki ngo igenzure cyangwa se iyi controle, ariko nanone umujyi wa Bukavu nawo ukaba uri kugaragara ko nk'umujyi ushobora kuza kuba mu bibazo mu gihe FARDC yabikomeje kugenda iwutumbiraho cyangwa ivuga yuko ishaka kwirukanamo umutwe wa M23. Ngayo nguko rero ibi ni ibiri kubera muri ibyo bice. Ni mu gihe rero umutama ari buze kutubwira n'ubundi bijyanye n'ukuboko kw'igisirikare cy'u Burundi muri iyi mirwano, aho rero atubwira uburyo FDN biri kugenda ijya mu bindi bice. Mutama atubwira ibya FDN. Andi makuru rero umuntu yavuga ni mu by'ukuri imbaraga zikomeye cyane zirimo zirashyirwa mu ntambara n'abasirikare ba General Neva, basirikare ba FDNB, igisirikare cy'u Burundi. Mu by'ukuri muri bwa buryo n'ubundi bwo gukomeza gufasha igisirikare cya leta ya Congo FARDC bakomeje kugenda bagaragaza ikintu cyitwa imbaraga zikomeye cyane, kuko nk'ubwo ngubwo mu makuru dufite ngira ngo urabizi yuko ingabo z'u Burundi ziri muri iki gihugu zirenga hafi 10,000. Biravuga yuko mu bice cyane cyane bituwe n'abanyamurenge byibura ubwo ni iperereza rimwe riragenda rikorwa n'umutwe wa twirwanaho ndetse n'uwa M23 ryatangiye kujya hanze, byibura 8,000 byose ngo nibyo biherereye muri ibi bice byo muri Sud Kivu, aho ngo bafite ibirindiro birenga 70 muri teritwari ya Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Ibi rero byakomeje kugenda bihamura abaturage, niko navuga, kubera yuko nubwo ngubwo biragaragara neza yuko bari gutegura intambara ikomeye cyane ugereranyije n'uko ibintu bimeze, kuko barimo barashinga ibibunda binini mu misozi iri strategique ikikije n'ubundi bice bituwemo n'abaturage. Abarundi ukabona yuko ibyo bavuga kuri tele bavuga ko bagiye guhangana bikomeye cyane n'imitwe nka Red Tabara irwanya ubutegetsi bwabo, ariko amakuru akomeza kugenda hagera aravuga ko bari kugerageza kurwanya igishoboka cyose kugira ngo bibonere uburyo bahangana n'umutwe wa M23 utazafata umujyi wa Uvira. Ariko kandi twanatangiye kumenya amakuru yuko ngo bari no mu mugambi ukomeye cyane wo gushaka uburyo bacunga bimwe mu birombe byo muri Sud Kivu, nabo ngo bakajya bicukurira koruta, zahabu ndetse na gasegereti. Ni amakuru nayo tumaze kwakira rwose, kuko muri ibirindiro byose bigiye bihari harimo bimwe ngo abarundi bacunze rwose ngo ibirombe
byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigacukurwa bagahita bashakira amayira amabuye y'agaciro yo muri Kongo nyine yo muri ibyo bice noneho bikaza kurangira bagize gute bayijyaniye iwabo bakayigurishiriza. Ibyo nabyo ni ibintu rwose byatangiye no kujya hanze ku buryo n'abaturage ubwabo batangiye kubivuga. Reka duhite dukomereza amakuru yacu ni Rubero naho umutama tubwire Rubero bimeze gute. Kana situation ni hatari mu misozi y'Rubero hongeye kumvikana icyitwa urusaku rw'amasasu mu masaha ya kare cyane. Biri kuvuga yuko icyitwa Rubero uduce twumvikanyemo urusaku rw'amasasu ni imisozi yegereye ahitwa Muro. Ahangaha Muro rero ni agasozi kitegeye Masereke ndetse kandi kakitegera Katero. Uyu musozi rero wa Muro biravuga yuko wazarendo zirukanywe mu misozi yegereza Masereke zaje zikabanira Muro, abandi bakabanira ahitwa Balonge. Ni nyuma yuko uyu musozi wa Masereke ndetse n'ira misozi yindi itandukanye yigaruwe n'uno mutwe neza sarambwe bivuga yuko abawazanindo n'abasikare ba FARDC bahavuye bagahita berekeza ahitwa Kamukahere nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo mbere ku urugamba ubona yuko rwahinduye isura ndetse kandi rukomeje kugenda rukomera cyane. Ku ikubitiro rero hafi y'umuhanda route nationale kabiri uva Butembo abasikare ba FARDC biri kuvuga yuko bari guturuka ahitwa za Marinde bamanuka za Kabasinze, abandi bamanuka ahitwa za Muhangi, abandi bamanuka ahitwa za Mirinde, abandi bamanuka ahitwa za Mabungu, ahitwa za Mukama berekeza mu byerekezo bigana hafi na Musenene. Bikavuga yuko kandi izi operation ziri gukorwa n'uruhande rwa FARDC ubu gahunda bafite ngo niyo guhangana cyangwa se kwataka uruhande rw'umutwe w'Intare Sarambwe hakukijwe amakuru y'ibiri kugaragara muri operation ziri gukorwa na FARDC uko umunsi ugenda uza haza undi. No rugamba rero ubona yuko rubuze gukubana ndetse kandi n'urugamba ubona yuko rubuze kuba ihurizo mu gihe ibintu bya bikomeje kugenda gutya intambara ishobora guhindura isura. Nubwo umutwe wa 23 hari uduce wigaruriye harimo aka gasozi ka Masereke, imisozi itandukanye iri hafi n'ahangaha za Uhevi no misozi yegereye ahitwa za Katero. Biravuga ariko ku ruhande rwa FARDC bakomeje gucupacuma abasikare bari guturuka za Beni bavuye ahitwa za Mpondwe Kitojo, abandi bari guturuka ahitwa za Nyabirongo, za Karyumba mu misozi yegereye ahitwa za Kasindi berekeza hafi ya Ishango ndetse na Kavinyonge. Aba nabashaka gutangatanga uruhande rw'umutwe neza Sarambwe cyangwa 23 ngo bayibuze intego ifite yo gukomeza ataka yigarura ibice byose bya Rubero ndetse kandi dore ko na gahunda bafite ariyo no gufata ikibuga cy'indege cya Butembo ndetse na Butembo ubwayo nk'uko amakuru kubiri kugaragara ubona yuko urugamba rwahinduye iso ndetse kandi rukomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uza haza undi. Ngayo ngukoro nibiri kubera kwa ziriya aksi. Reka tujye n'ahandi naho turebe biri kugenda bivugwa. Hari ibyo abaturage bariko baratangaza birebana n'ibyo bari kugenda babona. Reka twumve icyo abaturage bavuga kubiri kugenda biba. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara bwana mumenyesha amakuru nagerageje gukubita icyumvirizo mu bice cyane cyane bituwemo n'abaturage bagenzurwa cyangwa se bayobowe n'umutwe wa 23 bigaragara ko bakomeza gukurikirana amakuru yabo. Sinzi nimba wagerageje kumva amakuru avuga ko Idoha 23 yeruye yuko rwose ngidashobora kuva Goma na Bukavu. Nagerageje rongewe kugira icyo mbaza bamwe mu baturage muri ibi bice cyane cyane muri Bukavu. Bambwira yuko ibyo bintu ngo babyumvishije ariko nanone ukabona ko hari bamwe batarimo barabyumva neza ndetse ngo bagahita babona yuko ibi ngibi ari ikibazo gikomeye cyane ngo leta iri bufate ku buryo biri bube impamvu ngo zikomeye zo kugira gute zo kugaba ibitero, kuko ngo barabona neza ko leta nayo itazapfa guhara burundu ibi bice. Ubwo rero abenshi baremeza yuko rwose ngo icyo ngicyo ari igikurura intambara mu buryo bweruye ko intambara idateze guceceka mu gihe cyose 23 yaba itavuye muri ibi bice. Ubwo rero ni nyuma y'amakuru avuga yuko 23 nyine yabitangarije Idoha imaze iminsi iganira na Kinshasa
amakuru akavuga yuko mu cyumweru gishize impande zombi rwose ngo zohererejwe umushinga mushya w'amasezerano yereka gusubizaho ubutegetsi bwa leta mu 2023 rero ngo bikaba bivugwa reko ubu tuvugana rwose ngo yabyanze Goma na Bukavu ngo ntago bateze kuzahava no mu tundi duce bafashe. Ni ibintu rero wumva ko byateye impungenge abaturage bo mu bice bagenzura kuko bafite ubwoba yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafasha babo badateze kureka iyi mirwano ikomeye cyane, ari nayo mpamvu mwumva rero hakomeza kugabwa ibitero by'indege. Ndayo nguko ni mugero hari andi makuru ari kuvugwa mu nkengero za Tanganyika rero naho ari kugaragara ihungabana ry'umutekano, ibyatumye barungika abasirikare benshi bagomba gucunga umutekano. Reka rero twumve n'ibiri kubera imurenge. Urakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Reka makuru yacu tuyahera hano mu bice byo mu cyo hagati. Ni ibice mu by'ukuri nakubwira ko ingabo z'u Burundi zashyizemo ibirindiro bikomeye cyane. Ni ibirindiro umutwe wa 23 ndetse n'umutwe wa twirwaneho butuvugana batangiye gutabarizwamo n'abanyamurenge, bababwira yuko ngo babona neza yuko bagiye kugabwaho ibitero. Ni ukuvuga ngo mu busanzwe aka karere mu by'ukuri k'imisozi miremire y'umurenge kazwi nko mu cyo hagati, Ndondo ya Bijombo ndetse n'ahitwa Bibogobogo no mu bice byitwa Mibunda ndetse na Minembwe, hajyaga hagaragara abasirikare b'abarundi ariko batagize gute, batarashyizemo ibirindiro bikomeye. Ubu ngubu noneho bya bikoresho bimaze iminsi bizanywe n'ingabo z'u Burundi biciye mu kiyaga cya Tanganyika, harimo n'amashitingi yo gukora kampu, bashyizemo amakampu ndetse buri kampu yose buri gace kagiye karimo abasirikare bagera kuri 12 hajya hateretse imbunda mu misozi yazo. Ni imbunda ngo ziteguye isaha n'isaha kugira gute kuza kugaba ibitero. Ubwo rero hari n'ibindi bice mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragara neza yuko ashobora kuza kubaho ibintu bibi cyane, nko mu bice byahitwa za Mulimba, mu gace kitwa Matanganika, kano gace kitwa Nganji ndetse n'ahandi. Biragaragara yuko ahantu hashobora kuza kuba mu by'ukuri ibintu bidasanzwe. Abanyamurenge rero bakaba batangiye gutabaza bavuga bati rwose ni mudutabare, ubwo batabaza nyine M23 ndetse ngo bavuga ko ngo FDLR yaba ngiye kugabaho ibitero, kuko FDLR nago bajya bayitandukanya n'ingabo z'u Burundi. Gusa ingabo z'u Burundi zo zikavuga ko ngo zirimo zirageza ibishoboka byose kugira ngo abangaba n'ubundi ngo batazakorana n'iyo mitwe ya M23 ndetse na twirwaneho, ngo bakabana nyine mu mazu, dore ko ngo iyo baje ngo bagira gute babana mu mazu nyine mu rwego rwo kugira ngo iyi mitwe irwana ku ruhande rwa leta ngo itabasha kugabamo ibitero mu baturage. Nuko urebye mu bice byo mu Minembwe cyangwa se mu misozi miremire ya Murenge, niyo situation navuga ihari. Ibindi turagira tubakurikirana tubabwire nk'ibice bya Murambya, hano za Kaziba ndetse n'ahandi. Reka duhite tujya ni Rucuru naho twumva ibihari. Mirwano ikomeye cyane muri Rushuru, byo ibintu byakomeye ndetse kandi bikomeje kuzamba. Icyitwa Rushuru gikomeje kumvikanamo isabaniro ry'imirwano nyuma y'imirwano ikomeye cyane mu gace kitwa Buheri ndetse n'utundi duce dutandukanye twegera ikiyaga cya Edouard. Biravuga yuko bikomeje kugenda bikomera cyane. Wazarendo ndetse kandi n'icyitwa FDLR utibagiye umusirikare w'umurundi bakomeje kurikaya gukara kandi no gukarata ku rwego rudasanzwe. Ubu imihanda yahitwa za Kahunga niho ibintu byakomeye, n'ahitwa za Kanyamondo hara hejuru ya Kayanja niho biri kuvuga yuko ibintu byakomeye ndetse kandi bikomeje kuba ihurizo. Ibi kandi bikomeye nyuma yuko byavuzwe yuko uyu mutwe guhera ku munsi w'ejo wari watangiye kudeployinga abasirikare za Kabindi mu misozi yegereye za Karengera, imisozi yegereye za Katere, imisozi ya za Tongo, ira misozi yegereye ahitwa za Rubare. Ariko bikavuga yuko nubwo uyu mutwe uri kubikora
FARDC nayo ngo ishaka guhangana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasanzwe budasubirwaho ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation ni hatari rero rushuru rwose ibintu byazambye byakomeye cyane nk'ubu iriya misozi ya za Kinyamboho, imisozi ya za Buheri, iriya misozi ya za Nyakakoma iri hafi y'ikiyaga cya Edouard. Ngo umuturage uhari umutwe wa 23 aramubona akamwikangamo, umu FDLR aramubona akamwikangamo, umusirikare wa FARDC cyangwa se umuwazarendo. Biri kuvuga yuko kandi utu duce kwikubitiro hari n'ibice bigiye gutangirwa nabyo gusakwamo imbunda nyuma yuko uyu mutwe watangiye kwikanga yuko FARDC mu bice byinshi bya teritwari ya Rushuru yihishemo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ibintu ni hatari muri Rushuru ndetse by'umwihariko mu Kivu y'Amajyaruguru. Urabona yuko n'iriya misozi ya za Ntungamo, imisozi ya za Buhoma, iriya misozi ya za Nyakinoni, iriya misozi ya za Kambuga, aho hose uyu mutwe ukomeje kuvuga uti kandi nyamara abaturage bahatuye abenshi muri bo ushobora gusanga bafitanye imikoranire na FDLR, dore yuko biri kuvuga yuko ibice bya Rushuru ibyinshi muri byo abagore bahatuye bari bafite abagabo babo babarizwa mu cyitwa FDLR ishobora kuba yateza ikibazo hano muri teritwari ya Rushuru. Ibi kandi byabaye nyuma y'uko iriya misozi ya Buheri ikomeje kumvikanamo imirwano n'utundi dusozi dutandukanye twana muri teritwari ya Rushuru. Ubona ko ibintu byahinduye isura. Ni mu gihe rero naha kuri X naho bivugwa ko yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwongeye kugaragaza imbaraga zidasanzwe ku mirongo imbere ku rugamba nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi aka kanya ibice byinshi bitandukanye imihanda navugaga yuko cyangwa se byagaragaraga yuko igoranye cyane kuba yacungwa bikomeye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibi biragaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bazanye ingamba zidasanzwe ziganjemo ingamba zo gushakisha buryo ki imihanda abari bo bayikontora mu buryo budasanzwe bwa kinyamwuga. Ubu rero turi kuvugana ahitwa Kabumenge ndetse n'imihanda yegereye ahitwa Kakamba na Ruburure biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ni umuhanda ni ibice bigizwe n'umuhanda w'Uturisonari 5 uva Uvira werekeza Bukavu. Ibi bice byegereye ahitwa Kakamba, Ruvungi, Ruburure ndetse n'ahitwa Kisozi utibagiye Kabumenge, iriya misozi igana ahitwa za Rubarika hafi ya za Kamanyora. Ubu FARDC ndetse kandi n'abasirikare benshi b'abarundi bamaze kwashinga amatako kandi biragaragara yuko ngo nta gahunda bafite yo guhagarara ndetse kandi no gutuza. Ibi byakozwe nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi guhera ku munsi w'ejo ahitwa za Kavimvira, imisozi yegereza Munanira, imisozi yegereza Shenge, Kayaja, Mwange utibagiye Karungwe, imisozi ya za Katongo, Ketu n'ahandi hatandukanye bari batangiye kohereza abasirikare benshi. Rero ibi byacaga amarenga yuko rwose ibintu bishobora kuza gukomera cyane. Ubu rero umusaruro byaje kubyara nuko agace kitwa Ruvungi ngo kakuyemo umutwe wa 23 ahitwa Ruburure, Kakamba, Kabumenge n'ahitwa Kisozi. Bikavuga yuko kandi ubu ikigiye no gukurikiraho iriya misozi ya Bideka na Rubarika nayo ishobora kuba yakurwamo n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Biri guca amarenga yuko rero ngo umujyi wa Bukavu ukomeje kugenda usatirwa cyangwa ukomeje kugenda wototerwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo ukurikije buryo ki situation ihagaze. Urabona yuko ibintu bitoroshye. FDNB ikomeje kuzana ingamba zidasanzwe. ngayo nguko rero banywanyi, aya ni amakuru akomeye y'ibiri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Navuga ko ibintu bitari mu buryo abaturage bifuza. Reka dusoreze ngaha, ngusabe rero kuri dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.